لە نێو نیمچە دۆڵێکدا زنجیرە شاخێک دەڕوانێتە سەر ئاوێکی سازگار. لە شاخەکەدا چەندان پەیکەر و ئەشکەوتی هەڵکۆڵراوی وەک پەرستگا دەبینرێن. پەیکەرە بەرجەستەکراوەکان لە شوێنی بەرزن و زۆر بە شێوەیەکی هونەری و لێهاتوویی داتاشراون. ئەم شوێنە پاژماوەی شوێنەواری خنسە. بۆ یەکەم جار لە دەقە مێژوویەکاندا و لە ناو تێکستە بزماریەکاندا ئاماژە بە ناوی خنسکراوە کە مێژووەکەیان بۆ سەردەمی فەرمانڕەوایەتی ئاشووری دەگەڕێتەوە. لەو دەقانەدا هاتووە کە خنز لە ساڵی 1900 پێشزاین شوێنێکی گرنگی دەوڵەتی میتانی بووە و ئاشووریەکان هاتوونەتە شوێنەکە. خەنەس ئێکشوان جهێن شینواری یەن هەرە گرنگە دەڤەرە بۆ دینام بێژی. خەنەس وەکی موزەخانە یعنی چێکریە خەلک چێن سەردانایە بکەن وان شینوارە خڕ جاوە بینن. ناوێ وی جهی دە تێکستێن مسماریەت ئاشووری دەهاتیە ساڵا 1900 بێزاین تجلات پلاستر ایکی ملیک آشوری اشارت بوی باجری دایه و ناوه نویسیا خاراسا وکی باجره که دولتا میتانیا بو و اویل سال 1900 دست سروی باجری دا گرتیه و اف باجره خراب کریه هنگه توی سردمی دا و دست حالاتا خول وره برای بریه وی هنگه بحث خەنەس کەتن بێژت خەنەس ئێکشوان باژێرن دەولەتا میتانیە یەت سەر دەڤەرە مزیریاوە و نوکەژی خەنەس هەر ئێکشوان گوندایە ئەوێن سەر دەڤەرە مزیریاوە. ئەف جهێن کاتینە ئەڤە بێژنێ شینوارێت الخەنەس ئەف شینوارە دیروکاوێ بڕاستی یا ڕوونینە یەک بەڵگەنامەیەکە هەیە کو تشێن ئەستینادە سەر بکەن بێژن کە ئەڤە بەریکەنگیە ئەوژی ئەف لەوحێل پشمن یە مسماری نویسیناوەیە سەر ئەتزەوریتە عهدێ سنحاریب یعنی بەری 704 ساڵە حتا 681 ساڵ vêreyê nivîsî ku ez xwînxem îlahê aşûr min ev projê avêl vêre ava veguhastî heta qesra Mîsel Mudê 21 heyva da ew tinê dateyeke ku tu pişê bêjî ya zanistî bêjî temenê wê keng e ama berî hingê bêşik ev kevintir bûne ve berî wî demî da. Serdemê Mîtanî ku 1600 yani vêrê we şêwekê fermî wan dewletdarî kiriye heta ku 1200 pêzayîn و حتی 1100 جی پێزاین هەر بندەستێ دەولەتا میتانی دا بوو. پشتی هینگێ سەردەمێ ئاشووری دەست پێ کریە. سەردەمێ ئاشووری ژی دا دوو قوناغا دا بوریە. قوناغایەکێ وەختێ هاتیە داگیرکردن وەکی تجلات پلاسەرە ئێکێ بەحث کردن ساڵا 1100 پێزاین بەس پاشی هاتیە ئێهمالکردن خەنەس حتا ku 704 ملیک سنحاریب تێتن یا ئاشووری 704 پێزاین ئەوی حەکم کریە حتا 608 وێکێ. سەنحاریبی خەنەس پێش ئێخست و gelek nexşeber li Xenes nikirandin her wasa projekê avê ji Xenes rakeşa bû neyneva û têkisteka mismarî jî ser kevirê Xenes nivêsoye ku behsê vî projeyî avdêriyê diket û behsê çawa ew şiya hîngê Babil jî dagîr diket di wêrê de nivêsoye. خەنس دەبینین کو ئەتوی سەردەمیدا
جهه که گرنگ بو دولت آشوری تایبت سردم پاشای و سنحاریب اش بروی چند پروژه که گرنگ اش کردستان و کشای برف نینوا اپریکا کانیت سروشتی کو اف آوه همی کم کریه اپریکا کنالا کی و گهانده پایتخت دولت آشوری نینوا توی سردمی دا. اف تاریختنه حتی وی قوی چلوی کولینه زانستی آستکی برس نهاتی نکرن گوب درستی دیرو کاوی یا کم چونکه امپراتوری آشوری 3000 سال بری زانیاری هست 4 قناغ در واز بوی و ادبی دمکی الفیره بونه هشتا پروژه چه نکریه او پروژه هنگی چه کری مجبور بون وقتی بی دمیده آف یا کم بو بارانو یا کم بو پیوستی آوه هبو جانواجی سر چاندن هبو هولدان 3-4 پروژه کا پیک بچه کن ایک اوه بو ایک اوه یه بستوره بو آوه بنا هفلر ایک المنداوا بو روش آوه شقلا و آوه بینا قصر سنحاری الخرصبات و مثل لا يدركي وقالك يا فرا چونك اف پروژه هلوير حتى مثل همي بيگلي وگيره داينا چونك اف سرچاوه آوه بو و سرکانيا بلاف چونا آول ويگلي دست بكري و هكا دو رابطشي حتى تدگهيا قنطرة جروانه تنه 7-8 اوی تدان قنطرات بچی که تدان حتی شويره درباس كريا و بري حتى جهاديا مثل اوجي وصا شوي بر سر لیا توپوگرافی روی عردی چه بود نشان عردا گلک ببرن هچی عردی گاش من آستانگ چه بود دا قنطره کسا چه کن و مسترین قنطره الدیلوکا و دوری العراق خره او قطنا جروانه پاجه با بحث کن. بەپێی سەرچاوە مێژوویەکان لە ساڵانی 680 تا 705 پێشزاین سەنحاریبی پاشای ئاشوریەکان لەم شوێنە حکمی کردووە و وەک هاوینە هەواری خۆی بەکاری هێناوە. هەروەها بەنداوێکی گەورەشی دروست کردووە لە جەڕوانە بۆ ئەوەی ئاو لە خنسەوە بگەێنێتە ناوچەی نینەوە. جروانه بوچی عجیبه جروانه بوچ مشروعه که زوری مازنه تینت نیاسین چون که اولا او پروژه هکا تو بچی برای خدا او بسپور شارازا خواندین نزدیکی 2 میلیون پارچه برانه هندکی شوان حتی 3 متر استیرن 2 متر استیرن متر چند ابراستر چی دیواره نزدیکی 16 متر بلنده ریزن هر ریزک یادیت تطنکتر حتی تدسری بتنیف متر کمتر وصا بسیار لیلا او برانا چاوا وصفا گواست نویره یعنی هندی من ام دو چونه برای خدای نه وقت خو افری باره احتمال هنگی بی وقتی هندی دجله نو کبوی او ریبال دجله میسر رات شید الویرا اف بر الکبرا برین جهت واجی دیارن کبرا را یدبار کنین سر گاریتا و لبنا کاپاپورن چبونه حتی برینه مقابل جروانا گندکی الخالد بجنه زیناوا الویره لا هندسی و یعنی براستی حتی بگاوی هندسه نازن او چش واساتی آوا کنه بری 2700 ساله او چش تکنولوژی بیا او چه زانستا آوه هندا شرازا بویا یا ریوبریا آوه بلندیا جوکا آسته اویدیا جی پی اس او بلندیا عردی چوا قیاس کریا اوش به هندیت بیجم اوه هندی لیکولینا سر بکن هشت کیم ابو جروانه جروانه هر نفس سردم ملك آشوری سنحاریبیه 704 حتی 681 پیزاین نفس سردمه و پرتوکه که السرهاتیه چاپ کرن الجامعه شيكاغو سال 1903 خلشن يعني بتر بيزونينا السرور كرن او تكستين مسماري جي يلسر كافريت جروانا همي تويري دايتاتينا و گوهاستن به زمان انگلیسی. چکرنا جروانه گوهاتیا درست کردن سرپرشتیا پاشا سنحاریب کو پرانیا او کردکار تیدا کار کرینه پرانیا و بند بوینه اشگلک ولات دی این هاینه و اوان بندا اف سکرت درست کریه همان دمشیدا دولت آشوری دا گلک شارازا هبون بار آودان کرنه و اندازیار توی سردمی اف پر درست کریه بشوازه که اندازیاری پریکوپیک که حتی افروکه او بره مای نیت سکری و او ماده پی و هاتیه گریدان حتی افروکه زانایت شینوارا نگهشتینه و حقیقت آنجی و انجامی کبزان او چه ماده که اف بره خلیق بیت نزدیکی 3000 ساله و حتی افروکه من توا وکی خو و شناف نچیدن.
سال 612 پیش زاین دولت میدی بو حکمران الویدا بری هنگه هر وسط وی سردمیجی دا بوریه و چندین شینوارن وی سردمیجی الخناسن او ناوسک و هندک ساكوين آگری و هندک پایه یلخنس هین همیل سرشماره 4 هاتی ناوا کرن او زفرن بو سردم میدی آن بیروبارن زرادشتی آن کو هم شین بجین خنس 3 سردمن دیرو کی دا بوریه وکی شینوار خالا هر گرنگ وی جهیدا او تکستکا بزماری مهیا کو پیک هاتیا جه 63 دیرا یانجی ریزا ادوی تکستا بزماری دا 3 پارچه نه پارچه ای که پاشا سنحاریب بحثیوان خداوند داد کد او خداوند هاتی ند پرستن الوی جهی یانجی الکردستان و العراق همیه کو او خداوند سرکی بون خلق کی پرستن آواند کرن ات پارچه دوی دا سنحاریب بحثی گرنگیا اوی پروژه کتن کاش برچه اف پروژه آوه درست کرد و برف نینواوه بر و پارچه سیجی بحثی هرشا دولت آشوریت کتن سر ولات بابل ابسر کردایتی اثر حدون پارچه دیا دوماهی که اوجی پارچه گای پر کو او ایکش پارچه هر گرنگه کو حتی افرو کمایت آوه دا جه اگر ریدان کاسروشتی ولرزک کفتیت ناف وی ریواری دا حتی افرو کمایه اول دراسات دست پیکه بلاف کرید بجید مروف ویره جیان کمی بری 10,000 ساله يعني او 10,000 سال و 3,000 قالك جواز يا كازورا مازنا هاي او وينت ويرجت او نوسكت ويرجت تقريبا كيفانا يعني تجي خري برا خده المقلوبي برا خده الفيرا بشي حتى الكيش برا خده همي شواز زور وكي كان باليوم او همي جريدايا قناغا جمده و بري 10,000 سال الدنيا قالك صار بمرحله دي ما هيك يا جمده بو ويدمي دا جيان قالك يا دجوار بو صرما كازور هبو كاس نش يدخل عندك الراجل الا هات كانت انشكفتا و عدش كفت نبان دويت نوصل لكولا بانا چوبنا تي خو تدا باراز با عمل اكل ليرك برا خب دنه شناوس قدس بكنش بني حتى خود شنا قالي لوفا هنه الفي چپا هنه نزيكي هفدا ناوس كت لهي دبینیم پارچه هر گرنگ کد بجنه تابلو سنحاریب یان لوحا سنحاریب کو 4 وینه تیدا هاتین نقشاندن وینه پاشا سنحاریب راوستیای برانبر خداوند خو خداوند آشور ات برانبر خداوند آشور دا خداوند انلیل کو خزانا خداوند آشوره و پشوانا جی پاشا اثر حدون کو کر سنحاریبیه و قائد لشکری بود وی سردمی دا دیسه که اینه که اف هر 4 وینه یت هاتین نقشاندن و نکراندن سروی پارچابری بوه چنده دا دیار بکتن بو اف اجیالت پشتی وان بهن یان اف نفشه پشتی وان بهن گرنگیا وی پروژه و گرنگیا وی جهی چنکی اف جهه وکو جهه که گرنگ بو پاشا سنحاریب هر جهه که گشتیاری تمان دمجی دا جهه بو که کنترول آوه که کانیت سروشتیل ویره هبون بو وی پروژه گات هنری دال مزبوطامیا سردم سومریا یهودی ابکارینان وکی هنر بس سردم آشوریا دا هندک بجین تشت لهات نزیده کرن اکشوانا پر اکشوانا هندک رامان دی بو گای هات ندانان هنر گای پر سردم آشوری دا گلک جیاواز بو و گلک دگمن بو آشوریا گرنگیه که تایبت بوی هنری دا شبر هنده جی وانا گای پر نخشان سر که ورا پشوازه که کو یه پریوت چیتن 5 پیوه هبون و هر واسا پر پیوه هبون و هر واسا سرویجی سر مروفا بو اوانا همه حمایت خویه تایی گا یعنی بجین کلخوی کلخ گایه حمایه هزه بو بس پر پیوه بون او حمایه فرینه بو که دوی تشیتن بفریت عصمانا لویر خداونده تایی بوچی سر مروفا اخسته سر مروفا
هیمای عقلداریه بو جبر هنده سر مروفا اخسته سروی اف گویا بو چی تاتنا درست کرن بو هنده کو چاو حسید و نیارا بشکنی تن وقت سردانا گوشک و تلار و باجرن آشوریات کردن چونکه اف گویا همی عردت گرنگ لدانان و وقت خلکی سردان آواند کرد یعنی وکی بجین دا حسیدیه پینه بند دا چاوهان بشکید دا عظمت دولت آشوری بدنه دیار کرن شبر هنده وان دانا برسینگه تلارو یعنی کوچکا و دانا برسینگه پروژت خویت حرام ازم الليرة اف لوحة دو طابون بريك دو لوحة بون ايك افيا افيدي تر افي رخي افيد بين افي هاتي كفتي تيرا داي هرفي ادي بو بتر بحث فيرا كان برا خدا في لوحي برا چند جاني تيكولاي اب جانيه كازور الريكو بيك و او چهار جورت له هنجي جوازيا و كيف تنين ابي تاجلا جانتر تشكرين سريجي برا خدنا هيك برا خدنا دنگايت هين هر نوس كيجوا هر دوكا سه دنگله هون او دنگهای سری ماي اوینی وکی اشکاندی اف هر دو کدنی وکی اوت خاره هر دو کشکاندین یعنی هر اکتو چوا سری برای که هر غرفه که سه پنجر لیبون اکو سه درگت بچیک بس او دنگی اشکاندی بهند ابو هویاوی یاوی وقتی خره برز کن تک دن محاولت که چی عدت هاد من شنوارت کمل لعبانه خراب کردن اول ویراج اشکاندی حتی اول پلنگ جسا اف مرو بس بشتا پلنگ دیارن دو پلنگ جتوا دیارن و ان اول نشانت نکو اف گیانه ورا وقتی خول الكردستان يتهبون لە شوێنەواری خنزدا هەست بەو گرنگیە زۆرە دەکەین کە لە دروستکردنی پەیکەرەکان و تەنانەت ئەو بەردەگەورانش بۆ بەنداوی جەڕوانە بەکار هاتوون و بە شێوە نووسینی بزماری مێژووی شوێن و دروستکردنەکەی ئاماژەی پێکراوە. تا ئەو کاتەی ئیمپراتۆرێتی میدیەکان هاتوونەتە ناوچەکە. امپراتوریا آشوری فترێکی gelek Kurda desthilatdarî kiriye li deverê. Bihraptir ew erdê çûnê nexşeberê lê nikirandîn û berhindê jî têkistê dinivîsîn û têkistên Aşûrî baştirîn jêderê dîrokî ne bû dîroka vê deverê û di wan têkista da hiç carekê hiç paşayekê Aşûrî ne diyar kiriye ku eva welatê wan e ya diyar kirî ku wana ev dira dagîr kirî yani peyva dagîrkirin bû vî welatiya bikarînayê wî serdemî